Ассалаумағалейкум жігіттер. Міне бүгін күздік маевкаға шықтық. Табиғат аясына Талдықорған Қараталдың бойына бүгін қазір кішкене ем аламыз. Картошка, шашлык. Күзде өзіне болады, картошка көп қой, картошка боламыз. Мына жерге келдік. Табиғат аясында мынандай жақсы жерге. Біз ылғи осындай тап-таза жерге келеміз, тап-таза қылып кетеміз. Басқа жерді бәрі бардақ сыра шығып кетеді. Енді әріптестер осылай шығып жүреміз. Міне Едік, Руслан. Основная тройка. Соң Ахмет бар, Баха бар, олар қол тигенде ғана шығады. Бәріміз өзіміз жұмысты білеміз. Қазір первую очередь отын. Жұмыртқа, отын команда. Отын. Соң Руслан картошка шешереді, мені картошка қуырып. Картошка десерт қой, десерт шашлыққа. О, Едік красавчик. Руслан екеуі. Руслан картошканы жақсы турайды, жіп-жіңішке. Так, всем салам алейкум. Вот мы сегодня вырвались на пикник. Золотая осень. Обязательно каждый квартал. Октябрь месяц он с облепихой идет. Че, облепиху будем собирать? Бір банка жолдастарымызға. Бар екен. Бар ма? Ну, сегодня рацион. Будет шашлык, там чуть-чуть взяли. Картошку пожарим. Ну, еще есть у нас вот распаковку сделаем. Номер 17. Солдата казахстанской армии. Сухпай на сутки. Что там внутри есть, посмотрим сейчас. Облепиха жақсы пісіп па, көп па? Облепиха жақсы пісіп па, көп па дейді? Жоқ, аса емес. Осындай бір ветка жолдастарымызға апарайық. Баха, Ахмет, Руслан группада келмесеңдер, біз кайфуем. Шашлычок. Қазір пожарим картошку деген сияқты. Табиғат аясында алтын күз. Шашлык жасаймыз. Едік шешінді. Как говорится, надо впитать осенние солнечные лучи, да, Руслан? Мына жаққа кіріп, асықпай келіп бар ғой, тұзақ құруға болады. Қоянға? Жоқ, фазанчикта. Фазан? Ол үшін прикормить надо, бір жер. Кукуруз лақтырып, бірінші күн, екінші күн келіп, петля. Руслан бізде жақсы шынкует салат. Говори. Картошка дайын, ашып қойдық. Нан турап тұста. Отын бәрін дайындап қойдым маған. Едік. Шашлыкты дайындап қойдым да, қазір бастаймын. Сразу шашлык и картошку пожарить. Развлекательное выживание, короче. Развлекаемся. Сухой спирт. Бумаги нету, короче. Уже ашып тастадыңыздар ма? И подожгем. Жоқ, басқа. Басқа ма? Ақына басынан сал. Рожек для шашлыка и для картофана. Нормально, да? Нормально. Керемет. Красавчик. Развлекательный отдых получился, да? В условиях выживания.
когда только есть таблетка сухого горючего. Руслан, жақсылап ана картошканы турап қойшы, мен қазір. Лук, иә, лукпен. Ну, ана сковородка қалай қуырған жақсы. Ұзындап турайын ба? Ұзын, иә, сол ұзындап жақсы. Ұзын жіңішке қылып, Иә, ұзын. Ана не, фри дей ма, не дейді, картофель фри. Так, мой ножичек. Майын алайық. Для картошки. Пожарим сейчас. А, картошка жарить. Здесь шашлык будет, здесь картошка. Сейчас будем распаковывать, короче, дневной суточный сухпайок солдата казахстанской армии. Норма там, норма 17, меню 1. 17 норма, бірінші мәзір. Ішінде не бар екен көрейік. Посмотрим, что там есть. Он. Здесь едик. Мақастар. Ложки. Мынау сухой спирт. Сухой спирт бар екен. Салфеткалар. Но раньше не было такого. Такого не было, да? Ага, не было. 3 штуки. Салфеткалар. Салфетки есть. Вот именно спиртовки, ложки и салфетки не было. Ага. Мынау здесь сахар. Сахар был. Повидло. Повидло есть. Сахар, повидло. Сахара много, да? Сахар О, много. кофе есть. Давай я Кофе, сейчас попью. Так, кидаем. Кофе. Сахар. У нас здесь чай. Сюда. Мелкие вещи. Ну, вот этих не было. Вот именно вот этого не было. Галеты. Ну, мало галеток. Да? Ну, немножко есть именно. Енді борщ с мясом, с говядиной. Нет, этого тоже не было. Борщ с мясом говядины. Борщ. Сыр нет, мен. А? Каша рисовая с говядиной. Ну, каша рисовая с говядиной есть здесь. Сиыр еті қосылған күріш ботқасы дейді. Сиыр еті үрме буршак ботқасы дейді. Мясо с говядиной, фасолью дейді. Мясо говядины с фасолью есть здесь. Ну, короче, она изменилась, которую я вот раньше... Быскуль. Жылқы еті. Канина, жылқы еті. Да, с каждым годом добавляют. Это тушенка, да? Да, тушенка. Канина. Она повидло. Ну, сейчас вот это с картошкой, да? С картофаном. Это что такое? Что там? На суға қосатын несі. Обеззараживание? Да, обеззараживание. Хлорбак аква. А, обеззараживание воды. Да. Да. Икра из кабачков. Да, это было, такое было. Это гурманам, кто любит. Да, это спички. Это не нам, это нам мясо надо. Это спички. О, вот это вот вещь. Это чай там. Сіріңке бар екен. Мынау ана простой сіріңке емес, жаңбырда жанатын сіріңке. Галеты, оказывается, вот здесь много есть. Галеты, самому низу было. Видишь, это к чаю уже много. Да. Все? Все, что ли? Все. Ну вот наименование вот. Это вот именно тушенка вот с кониной. Потом есть что? Каша рисовая с говядиной. Есть вон борщ с мясом, вот это уже с водой надо, да? Как? Да. Суп. Да. Это суп. Обеззараживает, Да. суп там будет. Это мясо говядины с фасолью. Это на полдник. Ну это уже гурманам, любителям с хлебом там мазать. Икра из кабачков. Ну короче, с прошлого раза изменились. Вот спиртовка есть, ложки есть, салфетки и обеззараживающие. Вот этого не было. Руслан, в прошлый раз налар болған жоқ мен. Налар болған. Ага. Нормально. Все. Распаковка прошла успешно. В главной роли едет.
Едік. Бұларды көріп жүрдік қой біз. Ол өзі ашылатын бейді, быжық еткізіп. Мынау енді пышақпен ашылады. Иә. Анау қымбаттау. Ана қымбаттау ма? Мынаны мен картошкаға алам. Иә. Тушенканы қазір. Фасольмен алса, ана етті говядина. Борщпен алмайсың ба? Борщпен. Борщ это суп. Суп. Мынаған су құйып қазір көреміз, тексереміз қазір. Супчик. Кешкі 6-ға дейін боламыз дедік. Руслан бүгін даже арбуз нашел где-то. Арбуз алып кепсің ғой. Кәміні ақырын уже шоқтарда дайын болып жатыр. Угли готовятся. Сегодня всего понемногу. Чуть-чуть шашлык. Вот здесь вот пошли. Там яйца собрали фазанные. И картошку пожарим. Картошка гарнир бүгін. И чуть шашлычок. А здесь мы распаковку сделали. Картошка добавим картошку. А эти на вкус уже проверили. Түрмеде содержание страшный екен да. На мен сендерге айтайын, облипиха теру үшін ол отдельно келіп, вилка алып кеп, вилкамен теру керек. Алюминиевый вилка. Иә, жақсылап теру керек. И ол бұл жерден 1-2 кус қана өседі. Ол низовьяға бару керек кішкене. Төмен жаққа бару. Төмен жаққа. Где густо растет. Да. А здесь, здесь. Поштучно осылай жинайсың. Там что, пару веток сломали и все. Для кислинки. Едешь, короче, за шашлык отвечаешь. Жаришь здесь, все, угли готовы. Я жарю картофан. Ой. Жақсы қалды ғой. А, нормально. Ведь аламыз по-мужски. Потом идем сюда и кидаем. Әріптестер, коллеги, Руслан, Баха, Ахмет мені бүгін мені жиналдық. Мына жерде картошка. Мен картошка жарю. Мына жерде едіге за шашлык отвечает. Осылай жиналып тұру керек міне. Абай болғанда осындай күзде ана. Я спросил у Ясеня деген. О, вообще классно. Жақсы болатын еді. Иә. Өлен айт. Біздің әлгі пенсионерлердің мақтаулары сол. Бір-бірін ұстау керек анау. Аударасыңдар ғой, бір-біріне жақындатыңдар. Ой, мынау қисық қой мұны. Жоқ, бір-біріне жақындатып ұстаңдар. Иә, тақасаңдар бір-бірін ұстайды. Руслан, маған тушенканы аш жер, қазір қос жер. Иә, ананы луқты алып кел, ананы. Лақтар сол. Жылқын тушенкасын. Жоқ. Пока тоқта. Бүгін біз лукты аямадық қой мына, самсақ. Қуырылсын лук. Пока тушенканы ашып қой. Иә. Потихоньку. Крышку забыли. Вот тушенка с кониной. Без коль. Руслан седіге мутят что-то, мутят. Отқа негізі көп қуыру керек, а? Тұрсын я кішкене. Қой еті сияқты ғой, таза. А кішкене пияз көп болып кетті ойдың, да? Иә, нормально.
Келесіде едіге мынаның астына кішкене жағы жеру керек, е? Мына жерде шашлык, мына жерде ана қуырып жатқан. Мына маңғалды маған Билан жасап берді ғой. Биланға рахмет. Квадрат сияқты галеты. Да, Рус правильно заметил. Галеты уже другие. Бұрынғыдан азырақ. И поменьше, короче. Ну здесь, как сказали, мы, вот что не было. Салфетки не было, спиртовки не было, и ложки не было. И обеззараживающая вода, Спички не было. хлорка. Еще спички. И вот спички не было. А остальные все были. И здесь заменили, короче, чуть-чуть, по-другому. Борщ заменили, да? Да, борщ не было. Борщ не было, борщ было. А, гречка была, да? Вместо борща. Это может другой, вот, там 17 номер, может 16 номер. Может... Ну мы тушенку туда кинули, так и спробуем. А сейчас вот эти будем дам тату, короче. Чуть-чуть пробовать. Но он же твой. Он тоже 17-й был. Не, был, но. Давай, аудар. Вот все нормально. А тут чуть тут. Сейчас шашлык жей береміз и картошка будет жариться. Вот, ну, Все, шашлыки снимаем. Шашлыки готовы. Едіге красавчик. Да, столға апара бер. Енді картошканы, картошка қазір чуть-чуть астына от жібереміз да. Бұқтыртамыз, күйдіреміз. Соң тушенканы құйып жерем. Араластырайын ба? Жоқ, араластырма. Жай сал. Тұзын үйткені қостық қой. Мен бастадым да бәріне айтып жатырмын да былай жаса деп. Ана етін жайып жер бетіне жақсылап тұр. Қазір ана шашлықтан кейін қарнымыз ашады ғой. Қарнымыз ашқаннан кейін картошка жейміз. Бетіне жайып тастай енді етін. Анда піскен ет қой бетінде. Крышка сияқты тұрсын. Міне едіге бізді тосып отыр. Едіге бүгін шашлық жасап бізді. Өзі утканы мына үйректі алды, өзі мариновкасын жасады, бізге алып келді. Так, мен постоянно дегустация жүргізем ғой өстіп. Көрейік ал. Едік как замариновал. Как? Нормально? Піскені нормально. Больше жетпейді. Мариновкасы нормально, но насыщенности нету. Пойдет. Пакет от сухпая армейского превращается в крышку. А, края загнуло. Жан-жарын майыстырып. Енді картошка жақсылап бұқтырылады. Все понял, давай. Края загнул, теперь потихоньку она. Пускай томится. Ал енді. О, шашлык. Бәріміз аман болып, осылай осень, золотая осень деп отырып. Руся. Осылай бір аюды ұстады, осылай шашлык жасап, бізге контент жіберші. Якутияда. Да? Ништяк. Так, минут 10 прошло. 10 минут өтті, көрейік қалай. Әлі піскен жоқ. Аудара салайық бәрін.
Двое выпрыгнули. Желудок Асхату не хотели, да? Походные условия. Так. Все. Теперь жұмыртқа бетіне. Камна. Что там? Бетіне ақырын түстересің ғой. Совместный ужин. Полник. Полник будет сейчас. Жындылбайын деп тұр ғой мына. Совместный полник. Все участвуют. Едыге, Асхат, Руслан. Давай сверху потихоньку. Давай. Маленьким слоем. Вот. Жынды болды. Тағы да? Все. Вот Тоқта так. кішкене. В эту сторону. Всё, Болды. Накроем. Наоборот. Руслан, мынау бір адамға ғой енді. Бір адамға болғаннан кейін бір кофе болады. На утро бір кофе и обед, ужин, чай. Полдник. Еще Ну чай. это, как говорится, сутка. Ну, на кассу. Потому что А это что? обеззараженной воды. Хлорка. А мынау? Спиртовка. Кофе сварить. Міне қасында пеш тұр ғой, міне қасында печка стоит. Открой ты. Открывай. Да. Ага. Жарайды проверсін. Открываешь вот это, в середину ставишь, ортасына. И вот так загибаешь края. И печка. И кружку ставишь. И вот это нагреваешь, например. Готовится хорошо. Ништяк. Так, надеюсь, все уже. Глазурь, бәрі ништяк. Пісті. Все, нормально, готово. Көптен күткен картошка жареный с тушенком ортаға келатыр, міне Ағасекең алып келатыр. Картошка с глазурью дейді бұны. С глазули міне. Міне жақта міне уже шашлыкты аяқтадық. Салатымыз бәрі ортада міне. Ал енді едік тұрады. Ал давайте міне. Ана бейтіп аласың да. Кішкене глазурь болып қапты. Ну и как? Болмақ. Но глазурь тоже есть. Ну и как? Скажите. Класс? Осылай шығып тұрар, жігіттер. Ай, молодец, давайте. Класс. Не. До сих пор кипит, Тинго. До сих пор кипит. На природе это ништяк. Алтын күз. Я картошку өмірімде мынандай картошка жеп көрмеппін мен что-то. Вкусный какой-то. Руслан, эту картошку уже дым обволакивает. И содан кейін вот такой изюминка дыма есть. Вкусно. Вот этот шашлычок сверху бросил он едыге. Вообще ништяк. Классно. Ана, Руслан айтады, на картошканы жеген де бар, жемеген де бар. Вот кипит до сих пор с глазурью. Так что жігіттер енді келмеген жігіттерге өкініштерің өздеріңе, Құдайға шүкір, мынандай керемет отырыс болды. Бұдан былай қалуға тырыспаңдар, бізбен бірге шығуға тырысыңдар. Біздің өмір өте керемет. Мына пенсионерлер, особенно мына едік брат, мына текелден келетін, таудан түседі, Құдайға шүкір, рахмет. Алла разы болсын сізге. Асекең бұл біздің группаның жұлдызы ғой всегда. Осы группаны көтеріп, осы группаны поддержка жасап отырған осы сізге рахмет. Аман болыңыз, бар болыңыздар. Бір-бірімізді құрметтейік, сыйлайық. Әр кезде жақсылықта, қуанышта бас қосуға нәсіп етсін. Аумин. Иә,
Міне күздікке үшеуміз ғана Мына шықтық. күзді жазды шығарып күзді күтіп алып жатырмыз бұйыртса. Енді бір қыстықта шығамыз бәріміз. Қыстықта шығамыз бұйыртса. Ол кезде жаңағы Ахмет бар бұйыртса. Бақан тартуға тырысамыз, бақа келеді. Руся оға дейін может келіп қалады, екі өтеді. Давайте жиналайық. Қыста бір шығамыз. Қыста енді вот бақа айтады, саунаға барайық дейді. Как? Можно. Не говори. Бүгінгі отырыс жақсы болды. Әріптестер бәріміз отырып, міне картошкамызды кішкі жеп, шашлығымызды жеп, 1-2 сағаттан кейін қайтамыз. Бүгін міне алтын күзде шығып, арбузымыз қалқапты ғой, арбузым. Так, разведка территории. Кішкене зерттеп келейік. Мына жерде қырғауылдар бар. Ұстауға болады енді, бірақ енді қырғауылдарда қазір бәрі, шын айтса, интеллектуальный дейді. Анау-мынау түсе қоймайды. Мына жерде тұман су қойдым. Он еще второй полетел, третий полетел. Да, можно здесь поставить. Сперва самец полетел, потом курочки. Самец не успел снять, курочек чуть-чуть снял, по-моему, когда полетели. Мына жерде кішкене не бар екен, облепиха, сонша көп емес. Короче, чуть-чуть облепихи наломал. Ну там немного, чуть-чуть. Нашим вторым половинкам. Едіге, Руслан. Нана. Ақырында біздің половинкаларға бөліп сандар. Қантпен жесін араластырып. Давление түсіреді. Қантын нормализует. Для чего? Руслан эстетический, он хочет собрать Нұрияға. Мен Нұргүлге бұлай апарасылы міне. Қойдым ғой. Оны неге стақанға салады да суретке түсіреді болды. Да? Батарейкасы отырып бағым. Фонарик. Руслан ол жақсы көреді. Нашинковка бітергенді. Русланды Низовьеға апару керек қой дейм. Вилкамен. Вилкамен. Айтпа. Алюминий вилка. Интересно, да? Нормальный крышка жасаппын ба? Қайсы көрсетші? Вот. Это сухпай армейский. Сухая армейская. Крышка. Что? Облепиха десем? Ну, кислое. Варенье мощное, короче. Наполник чай готов. Чай с мелиссой. Старо. Короче, мына сухпайдан гречканы алып тастапты, Рус. Апарбаев Руслан. Он не любит гречку. Я люблю это. Сухпайдан, короче, гречка жоқ. Енді оған борщ қосып жіберіпті. Әкесі көрейікші борщ. Міне борщ. Міне борщ с мясом говядины дейді. Қазір осыны көреміз. Супчик жасап. Так, полдник продолжается деп.
Котелоктан білет шығасыңдар. Неудобно наливать. Алтын күз, золотой осень, короче. Пикникка шығып, демалып. Бәрібір мыналар интернетте отырсыңдар ғой. Здесь природа. Надо кайфовать, природу смотреть. О, облепиху собирать. Қалай отырсыз бұл, нормально? Класс, Асеке, керемет. Каша рисовая. С говядиной. Короче, кашу рисовую с говядиной. Сейчас проверим. Сейчас октябрь месяц, да? Сейчас октябрь месяц. Сейчас закопаем. Крок бар ма? И весной приедем, когда вот все растает. В марте-апреле откопаем и, если она целая, попробуем. И проверим нашу армию казахстан. Короче, ол жарты жылға чыдайды. 23 жылға дейін беріледі ғой бұл годность. Рус. Мамин қада берем бе? Задача твоя. Потому что... Давайте тогда киінейін. А то қозғалмайсыңдар, кішкене давайте пошевелимся. Где-то здесь будет. Где-то здесь будет. И весной найдем, короче. Давай, Рус, сперва я дерн, как крышка. Крышка сияқты шықпайды. Да? Бұны болады. Короче, вот дерн убрали. Вот задачу дала Асхат. Руслан ішінен боқтау болмаса болды. Салафан, да, завернул? Да, салафан. Көрсетейін. Ты настоящий. Міне. Срок годности 2 года, да? Так. 03.04.2023 год выпуска. Ну, срок годности 2 года. Например. Каша рисовая, говядина. Міне. А то некоторые не поверят, что... Ну, весной придем, посмотрим. Ну, рядом надо было еще тут Осылай саламыз. кое-что тоже зарыть. Руслан мощный қазады екен. Руслан вообще бәріне шей берсе, бір задача берсе, бәрін жасап істейді. С простым штык-ножом. Енді бұл өзім ойымша бар ғой, енді иттер, нелер қазбайды, не алып дейсің? Өйткені консерві ғой, еш шықпайды. И проверим. Надеюсь, весной не отравимся. Сам будешь пробовать. Я начну, да? Может, на велике я приеду, қарным ашып өзім. Кашу рисовую. Да. Отлично. Ну, вообще-то, если мои подписчики вот это все найдете, где мы закопали, то вам приз дам вам 5000. Вы должны показать. Нашли, как скушали. До зимы, короче. Чуть-чуть дерн срежь. Я аласалай. Вот все. Все, фиг найдут. Вот задачку дал здесь. Вот, короче, вот здесь находимся. Вблизи Каратала, Талдыкурган. Где-то 3 километра от Талдыкургана. Вот где-то вот в этом месте у меня каша рисовая закопана. Если найдете 5000 подписчиков. Ну, должны показать на видео все. Короче, міне бүгін демалыс жақсы болды, пикник. Осенний пикник.
Міне өзіміз отырған жер тап-таза. Бәрін жинадық, бәрін салдық машинаға. Енді міне. Асеке, красавчик, молодец. Бір жақсы фотка жасап жіберейін, енді отырыңдар. Енді қашан шығамыз? Қыста келеміз бе? Көктемде ме? Без разницы. Көктемде емес, қыста да бір шығамыз енді бұйырса. Бір қыста кеп. Қыста осылай, жоқ, природаға бір шығайық қыста. Қыста болмай, ол жоқ қой. Жоқ, далада осылай машинаның қасында тұрамыз да сүйектерді асамыз. Менде сүйектер қалады ғой көп. Ол суық кезінде. Жас болғанда жарайды. Ары кетсе бір сағат қой. Бір сағаттың ішінде жоқ, бір 2 сағат қой. Түсіріп атсыз ба? Бәрі әңгімеміз. Осылай. Міне алтын күзде бір шықтық, енді қыста шығамыз, көктемде шығамыз. Осылай жиналып тұрайық жігіттер. Бәрі жақсы болсын. Жаурап. Денсаулықтар мықты болсын, туған туысқандарың аман болсын, бәрі жақсы болсын. Құдай берсін. Красавчик. Алтын жолға аман есен үйге жеттіңіз енді. 4 дөңгелек Ақжол. Домой. Мына есікті крас етсем, 4 призға бегін салсам, әдемі жылтырап шыға келесі күні ходовкасын жасап алсам болмайды. Майын ауыстырам қысқа. Зың мешіт болады бүйірсем.